jaminan di kita. Hidup jaminan di hamu menguruti perjalananmu. Termasuk asa hamu nakono muna akapinopar na tutuon ngolu na masih ngolong kamu. Sarili di hasil mansong kuda no kami. Dak pula binoto puasa piga-piga ede di buku ede taringo tu namate. Saya kira namate ido mandok tu na dinalikon. Di sarana di dok di surga hasonangani. Inganan na dumigan itu silau muliau asara do Yesus Allah. Jala mulu masih hawa kapo para kunina mulu masih hongkong sedia ingok ma na di surgoi dapoto nau tu surgoi ai hobe sonang tudisi. Ala nidang misteri bagi kita, bagi saya, bagi orang percaya kekekalan bukan lagi misteri, tinggal penyempurnaannya saja. Kita tinggal berpindah dari kuburan di mana nanti umum ini di suatu nanti berhak mahamu menunggu ala ditang yang nami sudah mahamu kadamang dina sehat mahamu jalan ilo tamu mah hapon siaw nang inemehum ni nagud mo asa sugot haduan sudah hamu keparan rakdohot ibana rakdohot Tuhan nasinoba nah pinapon siaw Tuhan tamat masuk alusan. Amin matali yang baik. Setiap ini ada rasa hidup kamu dia kamu juga pakai amin. Oi mama jolo tahu yang nanu namang mengaku kamu damang deh. Mau lihat deh. Asa sipul ulang dia namang. Matali yang kita. Usobah habi mahuali Jehovah. Di bagasan hapon siang nami roh hamoliati. Di saluhut asin roham na totong di waso hudai hami di ngulu nami lumobi Tuhan di ngulu ni kopara ni day nangon opo panuhutan deg di ngulu na pitutulo hodo ni Tuhan na marmudu-mudu ibana di bortian ni dayina kami tubun los di waso ibana Tuhan 40 tahun madalani pardalani ngulu madailas ni roha ng alsakti diluaso ibadah Tuhan marianak kono marpahopu diluaso ibadah Tuhan mangalehon mamemehon akan nauli na lingga diluaso ibadah Tuhan marsiranggo di bagasan parmulun na ng sahat tu naropa jumi alay widahami manuan ibadah nunga mulog ibadah Tuhan jalan di mata ni haporsiaw nami nang idol ni Tuhan ko haporsiay hami na modong satok kido hami Tuhan modong konting moding alay ang ko haporsiaw nami magbuwag kami Tuhan nguluan na saliling iniling na nao pinanadini ato nga ni Jehovah nasa tangyang dinatutuon kudana ang kasipasingok na Tuhan kolong ni rohana na usiluton na tuwa kapuparan na nang tuwa lupa mo dibuan direkon itangyakon say pahok mali Tuhan asanang pedang rak na sila be na tuwa alay dahiyon niya kapuparan no dobe akaparbuhay ni tangyang parbuhay niya kapudanan na uli tiruan na nauli doho akaparsoran na rak doho akka na humalian itu ali Tuhan macay marsak dohami mulu marsirak kami alani hamatia alani to dimi magomo supangi dohami mangapuli sude popara ni natutuo gariada mulu ado pakilalaan na susikop dominasi dan Tuhan mabay tu dan tutuana unang luas na sida ni Tuhan di bagasan penyesalan segala sesuatu ada waktunya luas mai gamitami yang tuado pamu jala batu pauli hami man diri nami dutikin anay bro asagabi pasu-pasu sa lupo paran ni nagwetyo gariada sudut bersudut haduan masuk tapas dope binotong keluarga generasi demi generasi yang akan lahir yang akan besar bertambah-tambah di dalam keluarga besar manusia ini
Mulu tungadong. Nama kasih ho di pargue di portian dari Tuhan dan popar na Tuhan namion. Mulu adong nama kasih ho di sirokat di tonti akka ulau jakpalan na lomak Tuhan lan na asing. Di jolo di bakyon nga nang pangidohami gomos kasih roham. Saya luas ma pasu-pasumi sahat di jalan nasida. Borhak manon keluarga sungguh manunggu Tuhan jalan botario disakapi bangkuan dan tuan tu bandara atau mamuka siya na mangalakkan nasida sahak mula musya tuak kainganan nasida ganuk tan lumobi na posomod di son amanami amang evangelis poltak manurong rakdohod keluarga takkas salit Tuhan pangidohami upang pupuk kami daging naktod di nasida di bagasan tangnamo ramo di padaw sa kaparmaran leon hay pason na akatodong pe Tuhan diinganan na nang sida potol buka ruah kolong basa na sida Tuhan jala aka ulaon arat takkas may di bagasan pamurion di mudarmo Jesus Kristus atong nga mang daksik ko pami ng kusumon mangilot na lupa duhu naka naro nang namula penakampi Tuhan dan sudah keluarga pasuang bugo namin kahipason namin ramoti hami kolot bagasan tangang mundong pasat hami marite Jesus Kristus si palwa hami na mengajar pun tangiang ali aman namin ali aman namin Saya berbagi apa saya rohani saya saus panguli rohani di dan semua leo madhami serenion hamudua sekali saya sama sanami semua pada sanami dosa inoman na dosa Tuhan unang kami yung pagjunan pagwa mahabis yan pangako ay toro na pula na tao doon tagupo roya sa kapasali nilirina amen ang sinirohan ni Tuhan na Jesus Kristus dohot holong ni rohan ni bataan do parsaoran ni Todi parbadia mah mama sumasu hamun saludna amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.